for young Ghana Hanum say, we say, have a joy and then your china. I dare charge yes, and some do run on a bump on so it's a kind who said baby are between ya win some power. Attention TV to Babon more dance or like a wash your comment and where the channel no more. I dance here at the actual for oh yes, I should not irradiate shroud. Never see your friend that man work I say, yeah, him say, a couple see your moon says some. Budget near our young man gun and one so be a common some bin. I didn't damn and work I say, a banner mamma about mountain so about a pruning minimum I say. I didn't the babano crown on him dear hand because I didn't none babano any bear may be any war on the moon. And to me, Jais, I bear man or a baby or a software and then the babano and a brabo weary with some money and more cono. On Tiasia cry, Nebusia for Brahma miniature in some say and okay. Aha, yes, back or mamma no bear man and mamma. I joined a back in a bear man and mamma and bar has seen already a new Satan know the first one about mamma and I need a back. Okay. And a boy back will come. On by I drove home, I just done a crochet, then I'm beside one can answer me to me, mamma and mamma, the son of my mamma and the bonnet man say. I joined him on them. Nam beside Saturday. Was so many baby, say over Wallen. Nah, I drove to buy me for you sent a here into a car. Media man kasa ana ma me kasa ya se won prima na ba ne den en wane me ba no then na okopa enkrofoni fi abonten en odi omudi na chi ebe ya kwala no ho ade ampenya mpade chinye me so ma re bra ba ko se me ka chen se onko ye se ajo ho no ma so bi ko nsiria no nko bi mana okoya ya ka na tu obi sa ya ye se ajo ma ha ka na ajo no ekọ tumase ekọ fa ka kwa akra me frɛ me be frɛ 3 days akole yamfa enti ada me usan kwala na wu me say esi wo kwa je say edije kwa me ntimi me wira ko papa esi ankwala yi o munyina ewu yi mu diska na ekoyi obey 8 wose na mu tin ma na ye dey e mo ni di toilet nyina eurade bra kipe mombo man fi ma na na fa da bra ayrewu wo fo bi aba wane me ba fa me so na wo mfa phobia and Fabra. Sana me kasa ne baba no ba woni ha sa me bo ka papa bra. E ka ma mo ka na me boa. Absa for mo bi akoba GSP TV. Me jide sa adom ne ahwe ye nti no ohoye. Adom me so me hoye na ewiase adwendwen ya ne di akire na mo be kai a one of the biggest news are trending currently. Social media baby abefa obi e kan wasem ye. Eye Joycelyn ene ni kunu a izo mi no mayi o zeden yo. Be ma no se e frɛ no se grandpapa deben dimbi ekura no omo trend pa to the extent say omo babi mu so omo na ku omo babi mu so omo ayise ensem no Ghana fo nyina didi omo chi enche ye bia na ye ya bra panyin ye nua be ma eye Kofi Adoma Nwanwani ekọ eye be ma no e ma me ho ene nua ba oni omo koye interview ko di nkomo kakra de ne ma toto na kwam na nyame ncha de enne GHP mi so manya eye oba no e maame e wo line so oba ne maame ankasa ono na sene mu ba ai oba na ankasa maame ono so me ne bedi nkomo ye friend oye maame ye mokwaba megiri se adom ne ahwe ye nti no oho ye mo questions bi am pese me busa o medical no wedi nkomo kakra dada dedi kan abaye ya wo trendy e wo eye TikTok Joycelyn oni ni kunu bisi wo bo mabodam de bisi eduro bi na afọ mu tirima ye kra ye hude ye kwa kosi no be pese me hu se oba no wan kasa na wo no me ba no na o mano do a otoso sen me pa to ne panyin o because according to ono no enyere maame ne o se obi a nwono na we mama nsa musa Joyce Omano otoso sen pacha me wotre na omo ye manko ana se be maka ho pacha manko ha okay afi mama sa musa oni ni fia kasa ye se wadi fie sen o ko be 35 years na ni nyini mu so ni nyini mu na etesen o se akora nyini a se de ne utim se akora we su man ti se na ni nyini mu so tesen onye no okay wan tramen chen na wo ne na ba ko nche wo tafo so da ti mu tafo Enti me wo me ka chire no e na oba ha sei e na oba no ye se wo be ye adwuma nti tu ade pam so kakra na wo sen jaye wo jaye na mi si sababa ko e be fan den ko tema
nti umua na waba umua na waba nti me maame firi mu ye fi elate ekuapem nti me maame firi mu no ana me ye say ye ko 1 week no so enu be share ho nti me kwa na so onyam na me say ana wonyam na dade na won kan nche mo sin yan ono person ko wan nti yamra ye titi mu no ekiri eno frame me say wawo na me say yo ni tiri nkwa na mi san so ma no si de na ase no o na ase ho edu ba bi no san frɛ me sɛ wone boy no o wale boy na me so awale de wo di kan na wo no wole na ntsena me kan ya no so wale na me si adwama enye sa o me kan wa ntie akiri na o ja wale no enti wo mu na o san ba ha ti no ta che me sɛ nya fufu bi so fu bi obe wale no so what men kan me pa so me te won kapa mi ti o aha wanya so fu bi obe wa na me ti adwo anti wa yesa wa ja boy no se a wa ja no enti obae no o tan koye no man san te nka di nti wo mu an no san ba di oba di no se na abema na na je neki no yale wa tan na me se ya de adwo e dia na ye wuta enti me kan ye no e no se ma me yale pa ewo mu abe na bosume eno ka cheme sema menyima kwala na chiu na mtu na ma kwala ni nyini sa esa wo bere enti owowa ye kwa nutrition owu kra wie e ma me hye no e ma ni ku no ba ha sei aha me yire ti ba ko o ma me no be ma ne ma me no aha adwa ne ba ha na be ma ne ma me ne ba ha sei o be bia me wi sa time no we di first one o ma me no e na ni ya ba ko okay ana boy ba ko kan ho on ba ye no adwo hu om do adwa gane ko che de na mbisa wan kan he answer me nti me ma me ne ma me bisa no kwa ma me ne bo na ma ne se adwo nti no nam na mbisa sa de bo so wo hu ni baby se wo be wale no na adwo tu ba nyi to yi sentare tie enti wo kana e woni de mani anye so no me ye kwa me nkasa basa ne ba no di na chukata la na ehye no no na enu ni kotoje kora enti waka ata no me de man kasa ana ma me ne kasa ya se on prima ne ba ne den enwa ne me ba no nti ma me ya me de me juju na koma ana mo san ko obapa ho e san ko kasa ya nti echi no mbekra me se o mo ko ana me fi o mate nti abra adwa ne be wo ye no e no kasa me se boy no so be no wa me ta na wale mu ma me so on preto na wo sama na ba be o mo ade sei enti me kan ya no so the one the boy na no eden e no pe no Ebusiafo abatan bi wo hanu ma mo braye papa na bebi edri die ebusiafo mo man yemfa mpaebo entai omochi ne akasa Awurade enye omo free ti bi omo wo mu na afa so no ye awofo ne yamba no eye omo nyina bi mo kasa ye ntete ya ye de tete oba no na oba no onye beifo toni tumi bia na mbo ntete ya ye de tete no na ama na akoba ne sa ne ni brade pa ana ade biara so no peso so wi asehwe enti na akwa wie ni sa eti yema mpaebo enye den enfema koposi kaise social media platform ne so nyina no attention tv nti baba omo de aso be like wa share no comment we videos ni nyina so o share mo bonta bom samra ne from oh hema echa